Gleda na me planina Svilaja. I mene je gledala planina Svilaja, pa sam odlučio osvojiti njen najviši vrh. Ja sam Tomislav, a u današnjem videu posjetit ćemo još jednu planinu. I dalje smo u Dalmatinskoj Zagori, a planina je Svilaja. Svilaja spada među slabije poznate hrvatske planine. Duga je oko 30 km, a najviši vrh joj je na 1508 metara. Pristup joj je trenutno uređen samo s južne strane, od smjera Sinja. Ono što trebate znati prije posjeta ovoj planini je sljedeće. Uspon na Svilaju možete početi na 2 mjesta. Jedno je selo Zelovo, gdje možete parkirati automobil i potom imati oko 3 sata uspona do vrha. Drugo je planinarski dom Orlove Stine, odakle vas očekuje oko 2 sata uspona. Jedina razlika je u pristupu. Naime, do Orlovih Stina trebate voziti nekoliko kilometara po solidnoj makadamskoj cesti. U svakom slučaju, staze na Svilaji su dobro označene. Poslije planinarskog doma Orlove Stine očekuje vas i druga važna odluka. Želite li se penjati takozvanim šumskim putem ili stazom preko Badnjeva? Mi smo isprobali oba puta. Šumski put je nešto lakši za uspon, budući da ćete njime 30 minuta hodati po makadamskoj cesti. Staza preko Badnjeva pak vodi kroz vrtače gore dolje. U ljetnom periodu, kada smo mi bili na Svilaji, na stazi preko Badnjeva raslinje je bilo uistinu gusto i visoko do struka. Zato nije na odmet podsjetiti da u planinu obavezno idete u dugim hlačama. Ni štapovi vam neće biti na odmet. Koju god rutu odabrali, one se u jednom trenutku spajaju i tada vas očekuje najatraktivniji dio uspona, po stjenovitom grebenu do vrha Svilaje. Zadnjih 40 minuta uspona nije klasična staza, nego se penje po ovakvim stijenama. S vrha Svilaje imat ćete pogled kao na dlanu na Peručko jezero. Isto tako, s druge strane, pogled seže sve do Jadranskog mora. Sve u svemu, uspon na Svilaju nije bio pretjerano fizički zahtjevan, zato ova planina svima može ponuditi ugodan planinarski izlet. I to je to. Dok uživate u prizorima s vršnog dijela ove planine, pozivam vas da se pridružite i u sljedećem videu, koji će vas povesti na Dinaru, najvišu hrvatsku planinu koja se ujedno vidi i s vrha Svilaje.